Mu bwoko bw'amagambo, uyu munsi turarebera hamwe ikinyazina ngenera. Mbere y'uko mbabwira inshoza y'ikinyazina ngenera, turabanza dusome amagambo akurikira. Se w'umwana, umurima wo guhinga, abavandimwe ba Yohani, isekurume yo kubaga, inama y'umunsi. Mwitegereze amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, hanyuma muvumbure umumaro afite. Nk'uko bigaragara muri izi ngero ndetse no mu zindi tugiye kubona mu kanya gakurikiraho, ikinyazina ngenera ni ijambo rigaragaza nyir'umuntu, nyir'ikintu, nyir'ahantu, nyir'igikorwa cyangwa se icyo umuntu, ikintu, ahantu byagenewe. Mu bwoko bw'amagambo, uyu munsi turi kureba icyo twita ikinyazina ngenera. Ibinyazina ngenera bisozwa n'inyajwi a cyangwa o. Dore ingero mu nteko ya mbere: umwana wa kabiri, umuntu wo kumvwa. Mu nteko ya kabiri: abana ba Yohani, abana bo kurerwa. Mu nteko ya gatatu: umurenge wa Jali, umunsi wo kwishima. Mu nteko ya kane: iminsi ya kera, imirima yo guhinga. Mu nteko ya gatanu: iriba rya Bukunzi, itara ryo hanze. Mu nteko ya gatandatu: amaso ya Kalisa, amaso yo kureba. Mu nteko ya karindwi: ikibanza cya Mugabo, ikigori cyo kotsa. Mu nteko ya munani: ibirenge bya Ruganzu, ibibazo byo mu rugo. Mu nteko ya cyenda: inama ya mbere, inama yo kuwa mbere. Mu nteko ya cumi: ihene za Mugisha, ihene zo kubaga. Mu nteko ya cumi n'imwe: urukwavu rwa Semana, uruhu rwo kugurisha.
mu nteko ya 12 agatsiko k'abajura, akayuzi ko mu rubibi, mu nteko ya 13 udutebo twa kantengwa, udutebe two mu gikoni. Mu nteko ya 14 ubuhanga bwa Salomoni, uburyo bwo guca imanza. Mu nteko ya 15 ukuri kwa Ndahiro, ukwezi ko guca imanza. Hanyuma mu nteko ya 16 ahantu ha gatatu, ahantu ho gutura. Ngira ngo mubonye neza amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ko ari ibinyazina ngenera. Munyeshuri rero, ubu nizeye ko utazongera kuyoberwa ubwoko bw'amagambo bwitwa ikinyazina ngenera.